Ese wari uzi ko mu mateka y'igikombe cy'isi kuva cyabaho hari ikipe zagiye zigera muri kimwe cya kabiri inshuro nyinshi ntizibashe kugera finale? Waba wari uzi ko se hari ikipe zageze kuri finale inshuro zirenze ebyiri ariko ntizibashe gutwara igikombe na rimwe? Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu tubana hano. Turabasaba gukora subscribe ku batarayikoze kandi n'abayikoze turabasaba gukora like, comment and share. Ikiganiro cyacu kuri uyu munsi kigiye kwibanda ku ikipe zageze kuri finale inshuro nyinshi ntizibashe gutwara igikombe cyangwa ntizabashe kugera muri kimwe cya kabiri ariko ntizibashe kugera kuri finale. Turareba n'amateka atangiranye n'iki gikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2026. Kuva igikombe cy'isi cyatangira mu mwaka wa 1930 kugeza mu mwaka wa 2022 hari ikipe nyinshi zagiye zigera amahirwe yo kugera muri kimwe cya kabiri bikazinanira gushyika kuri finale. Hari izindi zashyitse kuri finale inshuro nyinshi ariko ntizibashe gutwara igikombe. Dore uko amakipe yagiye ahura ku mukino w'igikombe cy'isi wa nyuma n'ibyagiye bivamo izatsinze n'izatsinzwe. Igikombe cy'isi cyatangiriye ibindi mu 1930. Irigwa yacyakiriye yakinnye na Argentine. Irigwa itsinda Argentine ibitego 4-2. Mu 1934 Ubutaliyani bwatsinze 2-1 cya Czechoslovakia. Mu 1938 Ubutaliyani bwari gisubiranye 4-2 bya Hongiriya. 1950 Irigwa yatsinze Brazil 2-1. 1954 Ubudage bwatsinze Hongiriya 3-2. 1958 Brazil yatsinze 5-2 bya Suwede. 1962 Brazil yatsinze Czechoslovakia 3-1. 1966 Ubwongereza bwatsinze 4-2 by'Ubudage. 1970 Brazil itsinda 4-1 cy'Ubutaliyani. 1974 Ubudage butsinda 2-1 cy'Ubuholandi. 1978 Argentine itsinda 3-1 cy'Ubuholandi. 1982 Ubutaliyani butsinda 3-1 cy'Ubudage. 1986 Argentine itsinda 3-2 by'Ubudage. 1990 Ubudage bwatsinze Argentine 1-0 bwarayigaranzuye. 1994 Brazil yanganyije n'Ubutaliyani 0-0 ariko Brazil itsinda kuri penalty 3-2. 1998 Ubufaransa butsinda Brazil 3-0. Mu 2002 Brazil itsinda 2-0 bw'Ubudage. Mu 2006 Ubutaliyani bwanganyije n'Ubufaransa igitego 1-1 ariko Ubutaliyani butsinda kuri penalty 5-3. Mu 2010 Espagne itsinda Ubuholandi igitego 1-0. Mu 2014 Ubudage butsinda Argentine 1-0. Mu 2018 Ubufaransa butsinda 4-2 bya Croatia. Mu 2022 Argentine inganya na Ubufaransa 3-3 bitsindana kuri penalty. Argentine itsinda kuri 4-2 z'Ubufaransa. Igikombe cy'isi kuva cyabaho ni inshuro imwe cyabereye muri Afurika. Mu mwaka wa 2010 kibera muri Afurika y'Epfo. Mu mwaka wa 1942 no mu mwaka wa 1946 nta gikombe cy'isi kigeze kibaho kuko icyo gihe harimo intambara y'isi ya kabiri. Kuva igikombe cy'isi cyabaho hari ikipe zakoze amateka zihurira ku mukino wa nyuma inshuro nyinshi. Argentine n'Ubudage bahuriye ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 3. Icyo gihe byahiriye Ubudage kuko Ubudage bwagitwaye inshuro 2, Argentine igitwara rimwe. Mu mwaka wa 1986 Argentine yatsinze 3-2 by'Ubudage. Bongera guhura mu mwaka wa 1990 Ubudage butsinda 1-0. Mu mwaka wa 2014 Ubudage bwongeye gutsinda igitego 1-0 bwa Argentine. Mu gihe muri Afurika tugorwa no kurenga amatsinda, siko ku yindi migabane bimeze. Hari amakipe ahora muri kimwe cya kabiri na finale. Ubudage nibwo bwabashije kugera inshuro nyinshi muri kimwe cya kabiri. Bwabashije kugera inshuro 12, butsinda 8 butsindwa 4. Muri izo nshuro 8 bageze kuri finale batsinze inshuro 4 batsindwa 4. Ubudage bwakoze amateka atarigeze akorwa n'indi kipe yari yose. Ni ukuvuga ngo igikombe cy'isi kuva cyabaho hamaze gukinwa ibikombe 22. Muri ibyo bikombe 22 inshuro 12 Ubudage bwashyitse muri kimwe cya kabiri. Ni ukuvuga ngo inshuro batageze muri kimwe cya kabiri ni inshuro 10 gusa. Mu nshuro 12 bashyitse muri kimwe cya kabiri izo babashije gukomeza kujya kuri finale ni inshuro 8 gusa. Ni ukuvuga ngo inshuro 8 batwaye ibikombe 4. Brazil yabashije gushyika muri kimwe cya kabiri inshuro 8. Yabashije gushyika finale inshuro 7. Itwara igikombe cy'isi inshuro 5. Bikahita binayigira ikipe ya mbere ifite ibikombe by'isi byinshi.
Gusa amateka mabi yagize muri izo nshuro itabashije gushyika kuri finali, naho yatsinzwe n'Ubudage ibitego 7-1. Ubutaliyani bwabashije kugera muri ½ inshuro 7, bugera kuri finali inshuro 6. Muri izo nshuro 6 bwatwaye igikombe cy'isi inshuro 4, butsindwamo 2. Ubufaransa bwageze muri ½ inshuro 7, bubasha kugera kuri finali inshuro 4, butsindamo inshuro 2. Argentina yabashe kugera muri ½ inshuro 6, zose yageze kuri finali, itsindamo 3, itsindwa 3. Ubuholandi niyo kipe ibashe kugera kuri finali inshuro zirenze 2, ikaba nta gikombe na kimwe ifite. Yabashije kugera kuri finali inshuro 3, zose iratsindwa. Ubwongereza bwabashije kujya muri ½ inshuro 3, ariko bwabashije kujya kuri finali imwe buhita bunayitwara mu 1966. Ni ukuvuga ko Ubwongereza hashize imyaka 60 butagera finali. Kugira ngo urusheho kubyumva neza, Brazil imaze gushyika kuri finali inshuro 7, igitwara inshuro 5. Ubudage bwageze kuri finali inshuro 8, butwara ibikombe 4. Ubutaliyani bwageze finali 6, butwara ibikombe 4. Ubufaransa bwageze finali 4, butwara ibikombe 2. Ubwongereza bwageze finali 1, buhita bunagitwara. Espagne yageze finali 1 nayo ihita igitwara. Ubuholandi bumaze kugera finali 3, ntiburagitwara na rimwe. Na Croatia imaze kugera finali 1, ntago iragitwara na rimwe. Mu gihe Portugal n'Ububiligi baracyanyura mu nzira y'umusaraba yo kugera muri ½ Kugeza kuri ubu ibintu byabaye mu mateka y'igikombe cy'isi bigoranye kuzagerwaho n'ikipe cyangwa n'umuntu. Ubudage niyo yageze muri ½ inshuro nyinshi, inshuro 12, mu gihe yikurikiye ifite inshuro 8. Brazil ifite ibikombe by'isi 5. Ubuholandi bwageze kuri finale 3, buzitsindwa zose. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko finale yo muri 2022 ariyo yabaye finale nziza. Umukinnyi w'Umufaransa Kylian Mbappé niwe mukinnyi wenyine watsinze hat-trick kuri finale ntabone igikombe. Udushya twatangiye kugaragara muri iki gikombe cy'isi kiri kubera mu bihugu bitatu harimo Amerika, Canada na Mexique. Igikombe cy'isi cyitabiriwe n'amakipe 48, mu gihe ubusanzwe ari amakipe 32. Mexique yanditse amateka, yari imaze imyaka 96 itarabasha gutsinda umukino wayo wa mbere mu gikombe cy'isi. Canada yiyongereye mu bindi bihugu 6 byabashije kunganya umukino wa mbere mu gihe ibyo byakiriye igikombe cy'isi. Ikipe y'igihugu yakoze amateka adasanzwe ni ikipe y'igihugu ya Qatar, yatsinzwe umukino wa mbere kandi ariyo yakiriye igikombe cy'isi. Kuva igikombe cy'isi cyabaho mu 1930, ni ubwa mbere bibayeho ko umukino ufungura ubonekamo amakarita 3. Bakunze bacu ikiganiro tugisoreje ahangaha, tubasaba gukora subscribe, like, comment kuri News. Ntibibagirwe na share. Imana ibane namwe.